ya. 1, 2, 3. Red color, where are you? Here I am, how do you do? Red. Yeay. Krim, es krim. Coba lihat sini. Es krim. Kita lihat teman-teman, ini apa ya? Es krim. Wah, es krim. Andika dapat es krim. Yeay. Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Yellow. Kita pecahin ya teman-teman. Ayo dilihat apa itu? Lollipop. Coba lihat. Kasih unjuk ke teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ada lollipop. Lollipop. Nah, yang tahu tuh ya. Enak loh gitu. Kesini ya, kesini. Color blue, color where are you? Here I am, how do you do? Blue. Yeah, blue. Ayo dibuka, apakah hadiahnya? Susu. Coba lihat. Ya teman-teman, Dika dapat susu. Susu. Color green, color where are you? Here I am, how do you do? Green. Green. Kita buka apa ya hadiahnya? Kita lihat Kiki, ye, green. Pink color, where are you? Here I am, how do you do? Pink. Pink. Ayo teman-teman, kita lihat hadiahnya apa ya? Ayo kasih lihat. Pocky, ye, pink. Color white, color where are you? Here I am, how do you do? White. White. Ayo teman-teman, kita buka hadiahnya apa ya? Nyam-nyam. White.
Purple color, where are you? Here I am, how do you do? Purple. Uang enggak. Teman, kita buka. Apa ya isinya? Yakult. Coba lihat. Yakult, Purple. Teman-teman sudah menonton video kami. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe agar kalian dapat info terbaru dari kami. Dadah.